vorleje uko nuketu por shoke utsake shu Jehova mozunu kutulieke pue uke penefezo tsala jiu we poritionu temie mu podzienu konyozo pisoviwe arake de Jesus Christa zanu workeba pete kelulaseya ugo terienu talise kelidi niepu tsemu resoliedo terienu ugo pete keze dilekivi talidanu talikuse nie jisu telije hokelide dome I will sing of my Redeemer.
제 바크 미션만 되게 후제 그거 제 수제디 자디쿠 크레보디 헤틴니아 테타 178 서고 리케데지 하우 게리베 가게 사비니 부스다는 베테게 시타되는 KEJA KRÜTA KEMSATO KEPENYOFA BEJETOR PUTIBAVDO KEMSAHO KABI HIGO TSALASIDI JEDO HIGO MIAPOBO KETSABU LERDI KEMSA TSAHONO NURSHO KEBALA KETIJI KANSEYAWE NO KETETEBO YEGO KRÜTA MOHIGO NGUMIJISHI VOGEDA TIGO NOZOSHIRI NIPO NO HIGO TISON HIGO KROSA HIGO KRÜHISHA NIPO JABI HIGO TSASHA HIBU HINIDI NIPO KELU HORILU SHURO JEDO HIDI HIGO BU TSEM HIZODI LALERDI NIPO NURSHOLI KIVI TSAKESALA KETIJI KANSEYAWE HIGO NIPO PITSEN HICHU TENUTEFA HIGILER KEBA MIAPOBO KETSA PETTE KABI MPELE KESALASHIYA SHURO NIPO NONGOMEJIRI HIGO KEJO KIMOGORI VASA HIGO TSICHI TIMEZO KETSALA NIPO MHAKENGU HIGO ZOMO MO NIPO NIGEMO SESERI TSIDI LUTODAYA NO SALA NGOMEJIRI NJE KEMESAWBI HIGO MIAPOBO KETSA KREKE MESALA SIDI HIGO NU HIGO MELU HIGO KELE PETTE TSABI NKINU NIPO NKITSATI ETSALA SICHI DI HISUSA NKICHA MOMENGUDI MHAZINU FOYAWE PO SHURO NONGOMEJIRI TIE LERDI HIGO HAKIKEBA MIAPOBO KETSA BUNUZO SHIRI HIGO MINISTER TSASA HIGO RATSA KESASA MIAPOBO NUSHIDI METIODI TOLAPRA KETSA HICHIAPO NTEJA KESANGU PRELIDI HIGO BUTO KELIMITS PREJI SHURO HIGO MENGURI KEKRIKRI KETSA SEDI NIPO HIGO LERBA NOSOKO HARISHIBA TIMEGI PULEGELO NIPO HIE NUNERIBAYA DESUSA NIPO HIGO no mapette shiwes la sokori pette kabie mpino tsala saje he kubo shidi ngino ke kroteja ke sa sho kerli ringu kilie tsaje he go ke huno ni po sho ba ri tsa progo mie shomo mi je di uteke ke tsa ri tsa ba ula reba mi ji di no jabi ni po soko hari tsa saje ke chabo te vo ko tsoji de go tsa pa ko saje me doli ro ni po no go tsa ke sa ro tsi saje ni po di hin ki chaya shiro ugo teke ke ba mi po no zo shi ni po ungi ke tsa tsa da he no ke kroteja ke
sari kapi ko tsasa mo ke so ke na ti hono zo shi ko buno nte jari ni po ngu ke sali e shon ke kriri si pesu sa ko ke li tsali mo ugo ke pelleri ni po tsa ke miti sa ko ke li tsali chi di hin ki chaya shon ni po he ko che do Puri ke kriri zeno nrsho dadi ni po lerba umi jidi no jabi he ko program kom hori tsisi chi ternu tela ke zono to ko ke khali chi he go rasha hobu no shidi mo zeno che do zo she lili ke se chi ni po no bahuri he go ke bethafa azonyo zo she ni po khabim pele se ji po ke hulam pe je ni po no umi jidi jabi po tsesa po lesen ke se bi ba ge zam honon te ja khasidi po ginu ni po no he ko mi po ke tse zo she che ke sala sadi ke bono ni po nze ke pero ge zeno zo she VIJOHO sa ko kili tsili chidin ki chayawe ni po he ko Sunday school ministry kapin pelela sije jabe ni chugo krotori tsesa kepta ko tsesa ogo bunuri ni po tie te jake sangu kili tsili chidi hin ki chayawe bo ni po he go hakim hidi ni po he go ternu tala ke so program pette surrender tsitsi ben tsese yamuno toler di dile mo nzabu zapu zayo chali tetse teru zapu zaye pette sen tsese di krista zano chashi yawe amen pa prela lervide Aragilio Jesus Christa zano nyevor ke ba pete ke lushya siro homie tienu kere totsidi lerba liro kini nunu ni goze kilie sese chiawe mo vorge do tigo no zo sheri lavor ke pekroti ke se dinyo ki pushia vorge da January kra mikinie unie ki atselie mo ki atseli mo Nepal no vode sela uni welcome tsege ze so tseli mo de che doni lerdi ugoze reshop kersho mata no ba mo sela ni acknowledge ke li tseli no ba John and Sheila, can you stand from where you are? We're really grateful that you're here with us, and yeah, God bless you. So she go tie compassion Sunday mo pete go shiba de shiro ugo beneficiaries ko lerdi ugo donu ke huba sla go welcome sesna ba aji amihan la majode bishi special manukomba higina se arma la compassion beneficiaries kan ahine thaga sobke mohalla church la number pastor la number aro sob ite thaga la number welcome gri dia side ko namne nge janai dia se aro ekbar more bra apni hala seat wa khara gru wo aro man apni nge welcome gru le munase. Yeah, so many bakar agree compassion beneficiaries can now. Okay, go welcome to Slovan. Okay, thank you. Our boy Liu Ho. Can you ho share the haginuri ZHAPU libori tsasado. Ugo donotie ugo keptava azonyo vorba mu posa mikekrimie mo mebeteri poshi keba football mu last minute dedi tie ugo ke ho por request sa makrobo no miko parliament di pobu no por request por process mo poponi sidi feko ke letlewe mo ugo je abcc no pongo me pete so tsidi ebin ke no director savor mo poterm kenye so se savor sidi tie di so za no officially po term tsigeli ho no tie di so za tella to get so se shile mo keptava no so no zo sheri di so za tella ho havor di goze di ke hulia do di lerkili ho ha pomare tor mon pije tor we get se din ki posije mongino teja ke sa ri nguli ke so se pelewe mo ugo Sunday school department suno shoki hu suno shidi za si ketsabo sabi potesina ba mo sala keptava no va bano sher tali za si ko pigile tsele do me. Que c'est ces dans nos pays.
sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath. Sing, for I know And I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? how can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. And it makes my heart want to Sing. Want to sing, to sing. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was ill, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Moi भी तो चस्ते आ तो 5 साल होइसे मैं डांगोर दीदी बारे रास्ता दिखाई दिया से ताई तो पृथ्वी भी न थाकिले ताई बारे मैं कहते दिखाई दिसे इतो चस बारे बेसी मैं आशीर्वाद भी पाइसे और बीमार भी हुआ नहीं और इतो चस बारे मैं सब मैं लगा चस्ते भी जाए कि ना मैं भी एक दुईटा कथा कोया से और इतो चस बारे होई कि ना मैं बेसी आशीर्वाद भी पाया से और अभी तक भी बीमार नहीं बच्चा भी भाला ऐसे पर्याप्त तक तो मैं भी बच्चा की पढ़ाई ऐसे प्राइवेट ते दुख सुख करी कि ना भी हाजिरा साजिरा करी कि ना भी करिया से और वही सर्विस नहीं हमें लगा इको नहीं गुरु पाली ऐसे इन्हें अलग अलग दूध भी थाकी वो दूध बिकाई कि ना भी बच्चा के हिकाई ऐसे सुख दिखाई दिया से मैं और मोटा भी सर्विस नहीं मैं भी नहीं इन्हें हाजिरा करी कि ना पाइसे मैं इतु चस्ते आ तो मैं जिंदा थक तक तो मैं इतु यूबीसी चस छाड़ी बोले ना पारे मैं किले इतु चस बड़ा बेसी आशीर्वाद पाई कि ना से बच्चा भी बीमार हुआ नहीं और कि को मैं इतु चस तो किले मैं दूसरा जगह ते जाइले भी मैं इतु चस तो ना पावरी बा আমি এতিয়া আমি কি খাৰ কৰাটো একো ক্লিয়াৰ নাথাকা মানুহ চুকুৱান্দা নিচিনা কাণ বেঙা নিচিনা এনেকুৱা হয় না ইমান চাল 1995 জুলাই পৰা মই মোটা মৰি কিনা মোটাটো খেতি কৰা মানুহ আছে একো পেঞ্চন নাপায় এনেকুৱা টকছো থাকাতেম দিয়ে আমি কি নিজৰ জাতি আলাগ জাতি পৰাটো আমি কি মৰম ভাবিয়া আমি কি মৰম কৰা মানুহকো দিবি নাই গতিকে ঈশ্বৰ মৰম পৰা চাগা চাং চাৰ্চ পৰা আমি কি খা লোৱাতে পিন্ধি পৰিতে আৰু আত্মাতে লবংছি কেনে থাকা খাম্বি আমি খাংকে ইয়াতে আহিলে মন ডাঙৰ কৰিতে সেইটো পৰা আমি একো টেবুলিত নাই হলিবি জ্ঞান নাথাকা মানুহৰ পৰা ঘৰ ভিতৰতে কথা ক'ব পাৰে হলিবি ইয়াতে আহিলে তথাপি জইন কৰিব নাপাৰে হলিবি ঈশ্বৰৰ নাম পৰা মাপুৰি দিবি ইয়াতে নিচিনা ঈশ্বৰ মৰম ইমান ডাঙৰ পাই কেনে খাই আছে চলাইছে আমি খান একো টেবুলিত নাই হলিবি ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি খাংকে ডাঙৰ আশীৰ্বাদ দিবলৈ দিব আমি জ্ঞান নাথাকা মানুহ একো ক'ব নাজানা খানো হলিবি আমি কি এনেকুৱা কথা ওলাব নাপাৰিলিবি আমি কি তথাপি চৰমটো আছে হলিবি ঈশ্বৰৰ নাম পৰা আমি আপুনি খাংকে সব থিংছ জানে আছে सबसे आगे दे ये सब थिंग्स दिया से और यूपीसी
just kanki things de ase moi sar do bishi ase holibi sar ko bole bi na pare holibi moi ki khabona phabi kini thakya demde aro rasin tiala tempongji kini achibi aya kini ga hobona phabi thakya demde aro tali kwandi tipo kane message ato bishi koshi paise aro sabi bishi hoi kini moi motabi na thake kini ineka moto pore kini aya se to moi pacha bangsta se ito kan sob pari kini ito rasin kane moi bishi moto paise ito kane just kanke bishi koshi paise aro abini kan committee kanke bishi things dia se aro ito bodi moi man tok thaki kini kini ka hona thakya demde aro yatipi kam pai kini achi kanebe aro achi takpi itu moto kore kini ahato bishi koshi pai kini yubis chas kanke aro leader kanke bishi koshi pai kini aro isu akitibi things dia se moi itu nutrition ka makhala gao bi kumjur thake se apntai khalaga ite charge laga nutrition khai gana moi la gao bi bal hoina ase ite aro ja sau de pra ite tok bi inaka ta khala parthana pra bi mohan moi laga itu gao bi thik he ase check up khan bi na kure inaka kurina nutrition pra ta khala parthana pra moi ke ite tok ja sau pra ite tok bi bal hoina thake ase
Jisu Krista akela ke liuzanu ke ni sedi lerba ke pelemi pete ke luchayawe siro heko compassion family uri beziewe ke tsu siri sedi ukori kir pusaje a heko the compassion sunday ke tsala ke dio bo heko che ke dio pusudo ho potile chamole ke viche le chamole dingo ke chanu le da do heko dunhe heko Dicho Mahamedi Hego retreat no bale, Musunu Vogataki, Hego retreat no session Sesea, Musun Vodisunuha, Kepekro Hego Nilia, Muko family mefe kenya, Ukoration Pietsia. Moyakon Dunhe, Hego Kazemi, Hepengu Kazekipo, Kaze, Sudin Ukozedi, KEHOULUΟÜ, Muhego Sunu. Usur holari kertsale deleke viri se puchale muki kru kim hedi kristaginu se ser moshoshi gatsa sogosa Dr. Asino Sherry mungo kaptau roko hele Sherry se pastor lano kambuzo she sidi session se segle su tsedi hego ni sele mu hego dunhe tsuga tsogo homye tevar tsolim da dari hego tsuga tsogo ha seri ne pu mhojunu munego mhojunu ngo haige tsogo mo hobaya ho mo hago la chabaya ho gatsa ugo Seri ZHAPU itsa munego buri uko ngubadi uko la chaje ga tsu seri sedi ke pusha muhego compassion ro ne oka huburi ne pu ne kredi khakasha mission no khakasha mu mission chrono no compassion how hapetabaya musidi no ko techrometri dioba Saturday keru bio correction khapetya mu correction pege vortigi uko techro keru no uko zedi devotion tisu sa basileya sidino KETHODIE sidino deleke view se ko kipusha ugo la chagale sutsa ugo ke chamengu baro ke tsgen ko lari chagaza tsadi szen no ugo bubodi correction pegele tsle yawe mu hakwa pete tsogo hane ko serge so ne ko khagashnu ne ko ke chanu uke hue Krista situle ke ta kimhe mu ko ZHAPU khagasa kimhe di ne ko khagasha jo hasedi ngori mission ha thoke tebo compassion Ministry honu compassion committee honu no hatsaja compassion ha tho ha ma ho ka kralegen zwe de ke de bo ki krume fe ke ne zo ha ngo mo hodi vorja mo vorge to tigo no zo she ne ke chanu su la chaje ge zo su sri sedi besisha salango cheli ro ngo ke cha ugo la chasan na ge za ugo kipusha ne ko voleje ngo the ngo ti sojapi ngo tso ho ke tso puso zo ki ugo ko ni sedi vole la ki de bor ugo ben fa pezie a ngo mission dele ko no risi prele de ngo ke hu dele ko no zo she pete sile da la te je pori pu philo de ho mu ne ko khaga so ko sedi tso ha vat sabaya ho khaga so no mu ke chanu mu dile ke view pe uko kizade ZHAPU tsabaya ho ke tsuri ne ko bu ko zengu se de ne voda zo shiri ne kiteki no vo shiri ne zoko havar kradi chabaje unko mhapete no sof mowe de homie u kegi jidi kete hammer ke meje ke manga ga ta u ke secondary porhi ke kri ga tsni porhi ke kri ke tsno ri la le di ne pu foga tsri ni u mhapurhi ke kri ga chanu tyo di u khala ka sabe ne pu tsadi Zudi posedenu no sededi luda bidil hulere ke bagori mahobango sakem hega hom sigetsa baho mungo sokotsa mahobaho salake hubori uke hu no lerkele peter pezie muche do lerkele ko mu compassion no he ko sega bago lari sidi no sur lai chasaje ke chakeri rosu se kennyoli rong commission man thau ha chathaga dala THEKHA ho happy mission month sia tichega prasala how no had mission la cha versus mu je ngo am hakedu bo pocha se pucha de ngo sula chale do kere tho beneficiaries ko la mu compassion se ga ba ko la skim hedi chasa je do se ga thago ne ngu se de sala uko la chaga je sorosur hila chasa u kepele kel hulari chasa ubu zo forget no no u kepele nuri tatsada molega tola kizeno zo fodi shizo she ne pu pele legeta sem hapeteti sala ne pu bu no rofaki sate ko bum hakini me salega tola ko la chaso ko rofaka la beti ki disalega tola no salega tola ko la chado se second ni oliro ngo mission month house di how cremary pije ngo zeb ngo chromia kropo ugo mission no ngo mission board chairman akho se ko pastor ni no di ko me kropo tenu ko mu tepo ko ke zedi dunhien du thega za vodi dimasame baptist
Nagaland zate mu Dimasa hosom zate se Assam zate ripete Baptist Mission Conference poke huje Dimasa me Baptist Conference poke huje mu ko bosun dunhen du THA ZHAPU sedi che hatavordo sala uko revela uko meker setyo mu ko revela ri chaseje chakeniu chaseuliro unko March for mission edi unko kedi de treknu seba unko KEHOUDIE lepete siada pulhode zo fogadala uko vilodino ko KEHOUSate kede unko zori sidi chaborde mu uko cheri dioba dokenne selapido mu uko trainees ko uko sunu trainees ko meser ba mu ke petako sa mu ko KRÜ ke ba pette sa shorogo me he care pengu po party su saba sala uko mi he de pengu plus ki po macham haza ko isa so mi he pengu kregi ba meche so ko ha ke zedi che kem tsaza mu training su sa tsaza we sala su ko lari chaga tsasale unko se cha seuliro unko missionary ko luki hakito ga chala a thesapul hode ho unko sokola chasivor sala ukola chara lasale se ko ke patava zono la chale pastor mago derin ko pette kori chasamu unko lerga ba kori unko ri utho ukhabia ni pu tsasa sidi chale mu uko missionary ko chazu ke to ko lari chakale su sa chadi macha diende soko sala unko ke ze ke cha chale to mo ze tiu no liro ke Korean sugava ke greto ke mesani pu Jehovah ke lagele Jesus Christa mpesiwe ne pu Jehovah no ni pu hego ke hu hari kredi ake hu bori missionary ke hu botse di chabar ga jogim hedi ani pu no hego Korean gung me jedi hego buno ke krume fe ke ni hago hari mhake de bori sedi ne pu Jehovah tete ke lu no ko krohile mo rofaki sater ko chat thale mor ga sha chakrabi hego jaga salam pe je thor ho ani pu no jabe the beneficiaries ko work le pette gorita seje homeosor hosri nipu Jesus Christa utatsa riniwe nipu no ko sor hosri se pragrape ni seje homia how hat mukri ledi uket secondary vile gata ZHAPU khasha ya sokolarin pezie thorwe anepu Jehovah ko buno te nipu ration pet mukri ledi nipu nrakram gata se hello de tho me tho ju sor hosri di masale gato ke kori khaseje nipu Jehovah nong me jezodi ke me sarofa ke ko no go chathale hometi ke di sile mozoga horiba there is sile di nepu Jehovah go bun situ salega tola no ke ko khase je nepu apo Jehovah hanu ha vori lergele ke meu ko khabian tsaga tsago la he ke thezen cha ho ko ke lulam pe je ho ju service omana he ko ke hu no nepu me ker se nepu Jehovah u ko nepu Jesus Christa ZHAPU chado di nepu haflon nu to nepu ko the voda to nepu Jehovah no the ko ZHAPU ma thogo no ko Christ ke cha pele din za chewe service omana nepu ko chate chalan vorde mo o garino ke zekere ke meje ga zado pithenga zele ke vi petek no kher go kala se for zosolo o march for mission no to ke zako u ko mi hede pengo ke sie nepu training how tsemu ke petha o nepu Jehovah ma ke hu po no zayelan ke dila ke di po sa sa mo shoshi ke tsa ko se di ke ZHAPU voje nepu non no nerbe ko tsa je nepu se de ko bono sigele ko sever di he bono kyu no lietsa pa mo shoshi ke tsa ko no lietsa sa voli ga tola nepu Jehovah mission training sagori pette ko krohi seje anepu Jehovah samodi mahapuri lenzele nom haivoda je nepu Jehovah deri he ko nepu Jehovah lietsaga to we o nepu ki kha mimi vorga ze he ko sokori kraba anepu Jehovah nong me jeso di the o nepu he missionary go luki ha ki to no theti soja no ko goselelo u ko pia medongele ke mhetselelo nepu u ko chathalelo go bu medo situ di nepu nke banu badi nepu Jehovah medo sidin zayela loshemo ndeli give you purzo le to ke ko khashe donni ge zvorzo she no he ko zeto zo no ko zeto zo ge zala he ke chai ge la pe ko tsosa ju ni pu por hi ke kridi ke hu ge ze pette ko no kroise je no jabe ge tafa zo no itsa poti khashe di ni pu po wording ke thodie se di he ko ze ge zato ga za no po ken helelo no po pe viele di po sem me do ge mi tsa ge vor ge mi no po se se che ni pu he ko ke no ko buri ke ze ke ngu sa ta he ren le di la to ke he sa se le ke to ke kori khapi he ko tsa ni pu si di ko bu o me
dokem hedi vorga to tigono poti ho heko labba loliro nipu heko bo heko tsayko banu bashiri anepu a Jehovah ke hupo burin la le thola ke chanu tyogasunu nepu a Jehovah khagasunu pardi ZHAPU tsasale ko ke ko khase je che ki jo ke la pen ke dinu sale ko to poti ho jo zata si momo nepu heko bo ke zakrizo di ZHAPU tsasale je nepu no pete ko tsaga sase je ha pete bien pele ga sasha heko kro tho ha nu zo shiri nepu non tholerdi ke pele kro hari ro gole di me popo ga tsabu u me seu no ZHAPU ga tsame ke VIMEZO di tyo presa ke le tseje ha pete kha bien pele se di Jesus anu chawe amen so sen ko ha se vor ga bo ke ngule do me no lo ko khole do me ke chatsale do ha pete sir rimus he or care go ga ba ke pa no fa Jehovah ha pete mviewe nipu he ke luharin vie nipu he ko thesa horin kinu thepu se ga bar bizo he kom hap porise di nipu mhojunu kole ga to ba mo ha pete mvie ho sakim he no theja pur hi ke kri ga cha pe he ko chasha chavari pe he ko chasha fe je meni mor ga shogor pe he ko chasha no pur hi ke kri ga cha no he ko khro hi ga sakim he kisakin nir pe he ko chasha di he ko sari ho se lerdi mhojunu anipu ZHAPU chodo di khapete se da je we khasha da ga za pete ko khro hi se le nipu he ko bu he ko nuri khapen chasa shadi nipu di soja huno zedi nipu ke kro thogile tseje nipu a Jehovah letse so di khorga thagori no ken heleje ha pete gori nzayela zeru nzabu zapu zaye tsele mu khakasha pete no ntho zaye tsele je di Nazareth Jesus za sedi chamu meloso we amen Zido ugo DIEKEPU fa lesson no mezidi KETHODIE perseke zashido cheliko kripodi kerse cheliko kripodi kerse ponunu tefaketso potsunu chayu kerenyomie piesie ke sala ketse Jehovah tseleche hare Jehovah kityogo Jehovah za tseleche ti yawinu telhe ke chache ketso Jehovah za tseleche Nyeki ke tununu ke le ke tso Jehovah za tsez Jehovah se ye pete kom ho rukre mu po za yes ti kom ho supunye ke kregi di ke ba Jehovah u ke penyo fam khega we ke peche nunu ti gi mu kiza u mo ho ba ya we nyo phe nunu ke zako pesiesia ti u nyo fakru nunu ke tsofu phusha Sukobu ke ko ke semie ze balia temie donu ke ko ke semie rize pue ki krupie nyo zefetse ya di unyonyo ke ba ke ni zofetse se ya Jehovah tseleche niko peche
我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो. You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама, 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Help uns also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Nise ke penyo ferro shotio ke lerpete ke lu presiawe. Ni go tie pati ke vi haribie atsla ke sla u ke hu pejewe. Pastor MEGOZENO pu ke sugem hedi tieti suzaho ala potani se aki krularisa he go March 16 2015 chie lerdi ABCC council ye thono he kom ha those delie Sitiki anufu hinie nyoyo vimera za sere kenye zodino ler liethosede chie vimera tichikere liede siro pushe zeva vitonyo tichi tenye te niego kepelemiko pati patenu liethomila chabaya siro ke cream hatoritsbie liethomiko za sabaya tiu hego tsgetefu kesa die ribie hego lietono hego koya hego krihibaya ke jalari tie ke pelemiko pejetor mu tie nigo hego koya ke sala tie amu aki kruburi hego nidi ni pu zaputsevolewe ke suri sidi ukehu ubc ke pelemiko nigo ki pulasia tie ngo compassion Sunday edi how pemadi ke huje tiso zapur he pekridi ke hu ke warabimo deri how we tison he u ZHAPU no tioketsa u kelhu no tioketsa siketsepo deri tiewe la lerdi he pekrila sidi tieti zo zahopie sidi ke hu pekrila ke ba hauri unise potani se ngo chekino video ngu ke se haunu ala lerdi hichugo zepula dio thamo deri compassion ministry how ha ngo ministry le tha how ha lavodi no video me ho ke sunu hichugo ginu su sedde musu ginu me hola modiole ro tie form hato tse sebazo shiri patsad da le ke vi sigeze no ke pusen je unhi chuno no dile ke vi haupie nipu dile kela ke le dile haupie unhi chuno no u petha thupie upekie ke ze musidi uchatha se share modali ro u no share di compassion ha thot se sebari su zedi kela ke le diliu mu Krista ginu su sidi ZHAPU su pramodaliro su potsadzde mu ngo chedo
vordi mirhiunu ngu kesa make kraba ler ki krurin sa ler mi ponyo mi jonyo rin sa ler dino theke ya kesha ke pathami ko ukor goba ya kesha ler dino nurtures ko mentors ko so she guardians corina sa sirola ler dino la sakino relivi so she ke me yathos KEHU poja ke cricket bagaz soko nasa mutsa morkisho susa nasa ngo vordi ke patau John Stock Jesus polesa dagori pra musu po ke pathadie sokori sedi ke pusebaya puan vordi William Temple zepu getse pu getse William Temple we puanu KEHU puanu bagetse KEHU po we bagetse we so we lerdino KEHU tse prago kikiri chazu ketyo tse prake mogo la bawe kete mori poke me view the benefit of the church. The existence of the church is for the benefit of the non-members. Isidi William Temple we pukesa su diesu kepulasnaya Chedo ngom hatot segeze hauri vordi hauhaze keke sebageze pumolikanze Compassion Ministry 2011 chenu hatho tazageze so sidi porhike krukrigetze no hatogo vapetazageze mo hawe lerdino ke hutse progo benefit la sunu nunu mona la pradi padi tse prokemo chazu ler KEHU liya kemo KEHU nu vorliya kemo mori non-members isidaliro temye porhike kriketse putopo group ke kriketse sunu lele vide sukobunu me vile bagetse inside out ministry ketse suha ngusewe muho vordi thie KEHU we pothahai ketse punu parketa suwe KEHU sunu suwe kepenyova die kepathadie su bade musu ranaledi su sidi tsaze bagada keranara bimodi sunu pathonu pekye bagada kelhunu pekye bagada su ngupe visewe ha tsvor ke liye mutse ke bahago lari nipu teje ke kralil hoi bawe mu chedo ngo vordino cheliko kribudi kerese hanunu uke penyova keja pokeko su ngukelie bumhatho suko mehola sake Compassion Ministry how hanu udzaki bazodino lernipu dieno mehosnaya cheliko kribudi kerpo kribudi kerekenye Nuri vordi uke penyova pakeja pokeko puakim hegetse poshi getse pumhatho kim he forshi getse sokori puvor puai ungom hatho tsegese mupoginum hapete tsegese musuwe puai segebau getse bonusenu je keni ke penyova getse zayepete puvie getse soko chili kribodi kerpo kribodi ker kenyenori sugo nguvor vordi kepenyova temye Jehovah temye kori popria ke jago enu su diezetsdi po pusageda mutsageda sugo diezetsla ke sunu sugo tejap rakrageda su hari ngulalie ngo vordi tute chili kribodi kerese no mehoseliro Jehovah tseliche isi muhawe potipetenu potike hukibo zoshiri su getse su bu Jehovah siba morshokete su ngulie vapu tsewadi kakewa viemo deri hawe delhege tache Jehovah tse bazo morkesho su ngulie kekri lamuna Jehovah seye petem ho rakrie mu pozayese tikom ho isi tikidze isi deri Jehovah no tikom ho ke bau ke kha se ke bau
mu po zayewe suko patem hoba ke ze zef ba ke ze su ngulie selano chemor shoge ze su ngulie hawe vapo chepevi sewadi kakewa viemo mori vapo 40 crore di chdi chegewa viemo deri hawe patike hukiri cheba mor shoge ze su ngulie kim hedi mu subunye kera kriegi kedi ba Jehova ukepenyo fam hega subunye pum hega mi porimo we isikata terho ke kriketa ki jahno badio there is a copetem ho bua kera krieto sabagata bua kepechin no tigi muki zeme hobaya isi ukepenyo fa Jehova tikom ho so ke kasebagata musun no buanu chudi kids me hobagata sugori ngo chedo ri leke salasike chedo 40 ukepenyo fa Jehova no mikropo ke tatsalo ke tatsakro me hopekribagatsa serebimo deri kidzanu ke tiopateko poetigino sko me hobagata suri ngulalie this siliro ngo tie lelie kerieto setse tie zayepete tetserterupete susa ukepenyo fa Jehova vieta keta susa sidi potseza mu potseza tuzo keta su chedo podienano nguke salalewe chedo lerdino hatho ker krikrobo tsabaketa hagozo shiri sukori za Yesuwe Jehova vieketla tsabade za Yesuwe Jehova su Haketsiyo Jehova la tsabageta suzo tie Krista mienu pozasi isigeta kemejigeta suffering pain hagozushiri Krista mie zasik atowe igeta sus puya mungori su peleya mi holero pugeta ketsagena kemejigeta holero Jehova ki formule Jehova po me domole ketsagena zegesegeta how ke shoki no vole igeta ke pathagropori ni deri tie ke pele suwe putso semode ke krilamon ke tolese pugeta ke me jezodio deri ke me jegeta tiu no zo shiri ubu Jehova ke kosu ngulalia ke ja musugi no ke penyo fubu zayetsle ke jala Krista milaliro ke me jegetri ukivoria muzeke sebaya musuno no ke penyo fa poza ye pesipe ngusia ke jala musukim hedi tie la lerdino uke penyo fa no sanoje mori uke penyo fa zaye susete ugi mi pupuketari ugi zasisuno akelhono no zayetsliche hiko zapu chedo zapu ker krikrobu tsabaketa hagono no zayetsliche siketsa suwe putu tozo musu kepelemie zasika topu ketsala la lerdino ku tenyeno no mehoselero Jehova nyo penano ketzago peshesia tiu nyo forkruno no ketzofu pusia isi muhawe vordino nyo penano ketzago isisiki kedipo merhikim hegetzagrobo lemhavorlega vodi chakhe zego mori crooked zego levelin he there hawe sekiri potsa suko bageta susa ngulie musuno ngo kutenye teta tefunu hakropo me hokesen bagets boliro this siliro tie compassion ministry it's bagets hauliro subwanu compassion how has semor sugar mukedipola how hako ukepenyo fa hako puse shimor shole iketa pudega keta sum hatsaseno no mahosene ba musuno kerio no mahoseliro ngo lerdi securika mori economy that's of gets of siketano no ugo lelevin here
Mohawe lerdino utau vadzageta femini zofageta ukiu kru zofageta tiu zero Tiemutie so semor shot togeta so god zofageta hago ngo lele vinhe Hago le batsakrie ngo lavordi hakropori le lasake muketolese pugeta vordi kids zof bageta ukru zof bageta mori ta ukrie seko zof bageta suliro kemetsla zof bamonhe mori utyo ujibim hatsle moketla Zof bamonhe ketsuri uketsori viba kekrila mon ketolesno pugeta hasidia to tesoruno verse soruno mahoseliro Nom hatsuke metsu von hetsogo reli mehosdi hasiliche idino hetsogo pie kemetsu metsudi hatsule modi Zof bagetu pethalagese suri ngolalie for polwe Thessalonia ke hugoki pugese kemetsu petjogese suri ngolalie kemetsu we hatsu kemetsu we kemeri kravdi komut ketu yashe idino polwe Thessalonia Kenyo chapter seno mehoselero pue kemetsu petjogese suri ngulalie Zof bagete sunoe kemetsu no zof badaliro suwe ketolese dioze keterde mori utyo ukeseke je shidi suri sidi susanudi suno kemehununu siketsebonunu utsofoko sedi pura krodo daliro suri putu mogeda sungulie mori uchaho chaya habo glutoni idino sidi sugo utsa ukrigonu sugori saladi zof badaliro suri putu mogeda ngulie sala lerdino ketolesno kepu mhelero ketzofu zof kebo pupe shigese pubula shidi pothapo nila ke liye po vangula ke liye po krungula ke liye po kemerangula ke liye sidi pubunu chedo ngo sherdi ngo mhodzno mikrobo mi hoyo sherdi zaputsde mikro cheri prachazutulyo musgo sukobu ukemera ukenijio sesangula ke liye su we sla tie Kemetsla zof ketsu noe suwe ketolese su petzotuzo deri kem sul pu tie mutie zof tudi suno pokemejeba liro suko vakasmor shoketse jisu kelhunari ngupe visewe suko vatsukese suko bunu metyoke ba bunuri bo Feni po hele markesho kele so se people hele markesho ki krebye semiet se marsho ketsa tio siro vodi ketsa kenami kori vapidi soko tekye kesa soko tsakesa hokesa jabye soko tsakesa si nusanu jenidi soko kruhi kesa jil su kelhuno ngope viselie hatake nyunu ketsof mori Zofa nusanu jenidi zofa kyu no kruhi marshoga iliro takinye zofa kenyo liro umez pedzawad ketmie umez pedzawadino ubu umez su samodi hukebamigo zofa vapi marshoketa suri ngulalewe kelhu tau kera kriya kera nyo isiketa so seye ke krano so hangu pe viselie idi seye utaker kregwa sere ki ge ke nyoko nekete geta umez pets geta hakori ngulie idi upunu umez bamudino sidi shidino kemenga bageta suko nusunu jenunu suko Kriya marsho geta suko zofa vapisa marsho geta
suko nyo for krununu suko be share kesa nyo penunu suko be share kesa su ngulie umeza pedzageza hago vordi mahosadioliro hichu miri levi sameranyor miri levi tio zero tie society no u bahuri u seye pu nitu modi mori u sorkari pu nitu modi kitamigo tetsepo nunu uhopie ke kripo nunu la sidi ke meje ke tomiko suko ugo ngo lelevi musata pradi sata ke penyofa kel hiununu ke penyofa nunu pradi suko kruhi marsho ke suri ngulewe upunyo kedze ukrenyo kedze ko yapie kese mez penila kese ke penyofa ginu su ngupe viselie hatsa siunu ketsof kiunu nusunu jesedino semie vapimo kruhi marshoshi keze hatsa siunu me hoseliro rofuki tade tsof tyo ketamigo rofuki tade ze tsof kezemigo kruhi semarsho keze sunguli tie temike kra rofuki tade zo shiri uneke tebie ubunu rofuki za pardino utyo kruhi le mokeze siketseri ni Vordi haupu ke baki ngo tie diele ke view city ke zaketsunu mu zaputse ketsunu tie lerdino hichumi go mezari mori ngo bunu rofuki tade ugo nik totsdi ugo petiu se party ke penyofer rashule modayen he ketsa sigatse pori ngu ticheker council num hatsafor ketsunu Hakrapo so ngumets sekets akropori so vordi hichuko bu upetiu se party ke penyofa rashole moketsa suri nguwe vordi kesiopo ke puketsa zodio there is suhanu ugo lerdino ke hu pono po Sunday school ministry we bazo there is ke patamigo we tiomokeda su tse kepatami go vor ke hira bada dino hichugo sugo go kepatami zedino ugo diobametsi nipu jametsi siya keza su ngulie potipo vor dino kroditsedi hichugo kepekro ketio tipo vor mosatio no ranasunu hichugo yoano vodi uzemi go zedi ke pekrole mokeda zesi ke tsipo ngulie kidiga sotiunu ke pathami ko chudi ngo kruhipie ugo ragopie ugo bu vodi mieze ke pekrole mokeda susatsa isigeza ngulie silie musunu ngo ranna sunu ke huke ba ranna sunu mu skhezagi ranna ugo ranna we vor ke hu ke ba kegi basi Musatiunu loudspeaker gonu TSALI ko DIEKEPU ko diego sirabaza fego siko renadi zanyo ke hun hichu siko enu krabashe ke tzesu silie muasu sikele ki anusho sede mu sidi vodi ke tsochuli ru ugo ke patago ugo tipar le modi su ugo krile moketa zesu tse 40 kesio bozo deri hakem hedi tie 40 ngo nyoko zo shiri video yo no nuri ngukelie ngo ki krunano ke ba nyonyo hago kruhile molero madzabalo ketno ngo kruhi kezu ngo kruhi wa molero ugo pritse pradaze ke hu penyo modadio musuno pradaze mi krimezedi Nana ke krimezedi ke krimodadio ke la ke le dili ha ngon hichunu ugo krihi smodaliro menyo thoradio ke tsa suri ngulalewe tie ngo mez su nekete wa ke tsa mori ngo bu ngo petiu se ukipenyo fa rashole mo ke da hari kretorwe hakim hedi hatsa se hagono sekirka zetofa ke tsla Tie mutie zofa va pile mogeda zava
KECHA ke meni uki ukru tsofa KECHA ZHAPU mo KECHA mori mhatsa ke kra sus basic rabi ke mom ha ke kra sus ngo lesa leviwe kenyo no liro umez KECHA society no se no liro rofuki tsadie su umez rofuki tsadie tsofa tu keta hago kruhi markesho Hanafa no puo KECHA no puo uke penyofa ki KECHA tsevordi uke penyofa jabi putsdi puo nyobo kabie putsse mu puo punyo Samuel ngulie ketashe puo no Hanafa no uke penyofa TSALI sus tsalabie ke libie ke penyofa tsakesa sungulie Samuel kerio to tekenye no mehovoliro hana tsali sungulie puri 40 no cheli kribodi kerese verse 10 no pukesa hauha puri la 40 no di hauha pula kesa puenyo penano ke zemie pusesherse tiu migye ke pupie ke banunu ke tsofmie pieshese pues kobu ke di nyoko dono baketyo tsese ukobu THEKHRÜ kaye wetiodi idi puri lavordinu how KECHA how tsekese suringulalie lavordi ke tholese ke saunu Maria FIZO sheri po uke penyofa ke tsekese no lavordi di hauha repeat sela gesa ke pula gesa suri ngulalie sela uke penyofa zaye poke ko poke ja po tigi mhogino po no lerdi tigi mu kidzme hoba gesa sidi lerdi no kyu no tsofkyu no puse share more shushi gesa po situdi suno tsasaba gesa Ketolese ke wenu uke penyofa rofu SHETSONO KETU uke penyofa po nyo mu ke mesarafu we bozo kete rofu su we ler ketolese ke saunari bomhatot sebagete ginu tiesu ketolese suko ke pushe pulala kese su ngupevis selie ke ko ke semie Zebalia temie donu ke kuo ke semirize isi ke sunu vordi su uke penyofa nyo Jesu Krista ginut sekese su ha vorsu zedi ke keba kete su ngulie ke krilamuna ke pumanuno shetoru chewe nyo Jesu Krista se mo porhi la sheketao ginu Nyo penano, nyo fakruno, tsof ke babu, chewe, sherdino, poke meranile te, pubuno, chewe, po kayesu, uke penyofa ginu, bageda, uke penyofa ke di wele ke vi, ke kuoni keda, uke penyofa nyo Jesu Krista ginu susa, pubu ke diu nyo nyotsadi, uke penyofa nyo nyotsadi, po zedi po ke bara bale ke vi tssekeda suha ngulewe po ki krupie nyo zfatsia di unyonyo ke ba ke ni jofat tsia Jehova tseliche isikete ngovordi hanafa sarafa tiu Maria Elizabeth Heidi ukori vordi ukokeni ukepenyofa ginunu ngulakelie sukori KUTEFU for ngo kelhunari ngupevis selewe tie kehuwe bojata ngo tsasasle kevu kim hege tsakrobono tsasasle viduga ikaza su lesutioliro matakrobono no su kepusnaba tie UBC Compassion Ministry how tsabagaza mie holawe su Tsusamodi UBC MHAKENGU ke humu tsusamodi isiri balevi deri apel legeta tie UBC ke hue ministry mhato hau tsuke ba hauliro kristamie zasipo ke talanu tsaba ke asu peletu kristamie zasipo le isike tsla tsunmori tsusamor shoke
시게즈 뭐는 우겜 츠비츠 머쇼게즈 위보게즈라 니고 츠바메치에 수 아벨레 두조 뭐하웨 암하 프로모데 아츠리겐즈 암하 프로모레 아케뷰 모레 이디 카게와 위모 There hawe compassion nusanuje kini hawe uke penyofa nu ler leketa pete uke penyofa pelle leketa punyonyo tsleketa mo puzapu mie posizime tsleketa petewe hawe zasike topu tsidi uke lhuno ujo uralino su nusanuje hawa sidi husemorsho keta vieketa pelle tuketla tie Vordi lesson how ke sedio lero che vordi AI se vitorde artificial intelligence sila compassion ministry how sedio lero kim hedi sedoga kim hedi sedoga kasero information ke krangule meche also provide vordi puvale viso there is suri mode no sano je ke nim hato hawe tennu tsanu Teriu, uke penyo fa ke kremo nguke meje ginu, abu nu kada tyo keze a amezgeze a tadzgeze pununu ke penyo fa punyo Jesu Christa ginu, abu ake jo ko vakelie su ngulie. Sidi athap pia atsalasete mu athasuwe abu uke penyo fa nyotsle gevi Taupia atsiste. Ashitze ke merra kapie atsiste sila ahu tsutyo kete sunu. Musuwe su testimoniuwe sunu no pargete. Isi kete la vordi mipuo matopuo tepula par pukete mori sikete viemode. Deri hawe pete gizo shiri suwe. Nous je que ni su se sidi ke krino mie ngume je que te koyasmor sho que te ngulie Emi Carmichael we ngo putzesia pro vlerdi indiano maranyomico teke que te suko ugo rugo que te po institution so me yes que te po se vor que te ngulie cherry su tazuzo pum hatosu me yes se Poi pukete kremodi kaslevizo ke huporim hatosu wetslevi deri kriyadinu kasmot ketawe simode isi ang kriyale ang mejeale idi puba deri tsmoda kasmoda pekesmoda Action kawe pengus modaliro su modele isi tiche nyedi tenyeche akedi transaction home yobono punano matse musyo hanu hichugo tiche sorunano sokrogo yo kroyopo zedi mikerezo sokoyo zem hatse house parents di ugo zeba Satiki Hindu me kropo ki krueno tiche patio la so breakfast ke segasa asura kraba tiso du bathenya se ngo breakfast se forado menyori dal ho ziri dal ho puti tunu se fordo so shem hapgo ban hoba hapo khade thiem hapo sitsel hode sidalero ngo no advance so dula breakfast su ke se sidado Isidi ngo no sidi makroboy compassion nusnoje temie ki kruhago transit home hago yobeno vori nyo fokrono no go sevor ki hanu bawe mo hakobunu ukobuko vadzadasho uko vadzo febadasho ketsekelle no matseba ki derivishi mi mo sigeta takeke kraba temie gekra sidi chazu matsa torbageze rakra sonye sidi matsabageze bazowe derike dipo khasle mobaga lero kella ke liye ke dilio khasle moba temi ha ko lero mo thieng go ke hu
Prabha gets inside out ministry tsaba gets how lero kela ke liye diliu sadi compassion ministry how Prabha gets la potsani de ngolari potsani de chazuke to golari potsani de camera ni de ngolari ngo shetse camera bo ni gatala ngo tsaba de ngo buringo camera shetse camera bo ni le ke to lari ngo tsaba da gets su lesake 무슨우 츠바게즈누 니부부스누 자세 무츠사모르케쇼 눈너리 카비에 zelasiche gets a surisidi pusia tiche group go vogetaki 2040 ki lerdino NGO ponum hatsa HIV infected affected families ko zedi hatsa mum hatsavo getsunu suze ke perola di HIV isidalero suze ke perola vo zu daru isidi substance users ko zedi ke pero ke kefdi hatsavo getsa tis shigetsa kroba rakraba leding gozem hatsaba getsen hatsa thio stiki abidits ledi khordi le gozem hatsa bidi label se leza uzem ungubi unip sezomo ke krilamo na stigiro kehu isigeta kehuro ledi hatho action opie pengu petsa segetsla meche zala ungubi unisezomo mori unu khabi utsa ketsa sekretary sezomo hatsa ke tego sezomo there lady ngozem hatsa ba forgetsno rakraba affected nyonyoko zevordi higori kehusilia weak metsi vabo lerdino kehulia mo kehu getstiu no lero ngo kelhupo mar reketa idi kella kele dilio sadi sidi ngo kruhi geta ngo ferena geta sakot sabaya chi ani segetse bolero tiche ke kralavo de ar krala tu mode deri vor ministry ne tu geza hichu me suno vor bageza nyo kenyelero me phobo Sunday school teacher sebamo me bolero puki cruz sedi pani seba geda seringula se ke deri unishi leding gozem hatseba gezigi me holero ukipu geza no theology pra mo no kim hedi HIV how me kale dega shidi no aketsola geza seri rakava HIV pabamo lero leding gozem hatsle lome attitude themi ke attitude lero judgmental sedi chedo anise ngo ajo siro Pastor VIMEZO ngo pete le thomi ko khorde ngo zedi chalit segesande they have every choice ugo ze chalit mode hakobu shared it sisle ke vi choice ri bazo there is sida mode ugo pozo we ketsan no ugo ri shared in ke zedi ni puza putsegese hori uni thor ngo attitude giri bas segese suri ngube compassion ministry segesano Lerdino nusanoje compassion ministry tsavoketsiki control authority posedi ledi hatsada modino connect ke liye suri sedi pusanaya phapgo hyoko bade slanu khasje ho iketsu sukele no motozawe kethowe there is control bug it's a chair so me miliamo me viliamo there is connect le dalero suno connect le dalero suno me mi ke zasuri ngu pe visse paraya mu ba huri how tsege non verbal communication sako potsani se mu pomani se da ya lerdino nusuno je compassion ministry ma tho go tsege tseki uko no pumo levi de uko rieba uko mehoba di sunu uko krihigese musem he tudi uko ri mehoba no kim he de uko ratsbaga no kim he getse approach punu no ledi uko krihidio baga uko ratsbaga siketse no uko ri mehoba dio
sigazla lerdi no nusunu jeke nim hatohano lerdi hakori communication hakori meye sebakatsa ngulie Reneketsu no listening to understand Reneketsu tsipakras semoda morshodaya kekrilla mona telerdi compassion hatohano uva utsa ukritsu tsofaketsu kora bimode Deri matake krabageza ngon hapuke sikem hedino rofukita de kezaketsofago umez tsofadi mibu unnet kete setio ketako sammi miko sa merinyo miko hadi pake krano tsofabagezla gerano no lesadaliro menyo sesamorkesho suri ngulewe listening to understand and not listening to response. Ikeza hauri sidi pusniya. Ranna ketiki sili ketula porque ranna di sili ketula ranna suche. Porque ranna badi nok dieki ketsepo bie pudike lado che ketsu da modino. Ikeza hauri sidi mu approach how hari suri lela kesa Sili ketula listening to understand rannasache ketsa surisidi pusaniya. Ndu nyekino kedi NBCC no Christian Education Board meeting popa muhego board secretary va board techie mathotsile gevi kropo sidi kezaba mu ari board no President Sebagetlano Anunabo Susa City Kazasa Musuliro Agenda Liro Chazumiko when NGOs get crickets Hatsaba Musukobu Lardino Ngo Kruhiketio Rinono Susa Agenda Rosuno Tsudo Getsuno Kepuba There are Suki get her to get a city pose Pula so meeting for Kebako Kipuke Sipoliro. Ngoweno Chiwe Machakrop me hosidi me Kekruhi Medzebaketu Modi Ngo Pramorsho Keta su less lividum be. Satango less do me Keta Siketsupo City for Keba Kokidi Ki Pusa. TNBCC DIEKEPU for Ngotsokelie Diche Kribo di Hipengu Jepare Musala Chiwe receiver Kroketsa Mori Febagetsa Kekruhi Merebagetsa Medzebagetsa Modadi Chiwe Ngo Kyuno Pradi Kekruhi Samorshoshiketsa Sunu Kepusa Secretary Fuki Noenu Team Sunu NGOs no teams no nori member pupa ketala unisse munosunu explore sasache shidi ngo bu form na ngo resources ko ngo local resources ko nunu pradingo creagedo hocha explore sasache shidi shigatse pori city kepusa tie kepenyofabu jabye poke hutsdi kepenyofe zaye Sabageda Mutseketio Kepenyofa Vogeda Chiezo Sherry Mo Vorketio Zayet Vozoketio Kepenyofawe Mo Bozaye Krokrono Ngotie Lerdino Sasamor Shoketa Tsekezzuko Suno Kepenyofabu Ngomi Pupoketa Krokes Halasidi Suno Kepenyofabu Zayetsliche Mutie no Suno Jekeni Tejahano Tejahao Kepenyofabu Ngomi Pupoketa Kruhilasa Nunarikasa Sidi Haubu RHUTSO Zasika Tobot Sidi La Kepenyofa Rashoki Kehu kengu keba tetsa hanunu diola pradi sununu mi ungo ke jiobie mi vape jesidi nusunu je bie mi kre mi ngume jela sidi so gino ni pubu za yetsliche kepenyo fubu jabie kepu kerena petem ho susache muniko akrela kesa jabie hiko kikrutsla keslari ukehu pejiho
tavan peje no nipu di sover kezagesala. Ogo telanu betekeze shetali di taliku kesedi hipengwa kinye 352 how keze kelidome. O nipu no nkehuze. Penyofa upo mu nipu Jesu Kristabu nuneu mu kepeleginu ke kriesapie u ke zego pete tje mu ke mejebu jataya ke mo ke kripie u nipu Jesu Krista kria ke japete go zetyo ke liu tje
jisu zanu chayawe amen amen bete ko pesie bala liro ke pesikecu ti poselido uke hu tsupremik mikinye uniki ya chalale diogaba tiu vorba sala wedding la ke pesi shodo kiriu liro March jamefe pengu Tuesday ye uke hu tsuprechagaba pezet kumbe poliro son of Mrs. Pelhuvono and late Ditui Numere mu posefali ro Alenyo liro daughter of Mrs. Amongla and Mr. Kelhusilie Vesenyo unye kiya marja mefe pengunye kedi NBCC Convention Center nandu batyo ke papoki sala petebu kishiki olai chaba mu chilegi vime vor japie yasame tsuje ke suse ke PCC ya ke newly ro marja mefe surunye Wednesday Vito Seno liro ugo tsprede poliro daughter of Mrs. Urkono Ase IRALU mu wife of late Mr. RHUTSO IRALU Puzeu liro kini kretyo liro son of Dr. Atsungla and Mr. Mhaleo Tungwe unye March jamefes unye keba baroki uke huyu bisinunu kia joko badyo musasiu heritage kohimanu reception badyo kia halari chaba mocheli ke vi mievor ke pekosidi japi yasami tsuje ke tse ke pesisia ke newly ro baptism Sunday la ke pesisia April za soru Sunday ke riunu baptism mu communion Sunday badyo mu WhatsApp nuri petas de information sala ki hupuri u ke pelezulu felien ke bamie Teza sedi uke office manager of the survey mori staff ko lietogo ke hupuri survey ho seuli ro ugo mission month pemadi mission conference po THEKHA how hat lage badyo March 28 29 30 mu program how ha parbade mu Friday Saturday mu Sunday thelauno mission conference badyo ba mu hauno DIEKEPU mi messe chazunu vor ZHAPU chudo keri uliro techdor tiuso ke niuliro melamswa alia mu seuliro Dr. John Samuel Friday Saturday mu Sunday ugo ke third ZHAPU tise sudo sala ni pakajegi program ha printing nu parbade print parbade sala pakajegi program ha pilidi program muri ma homenyo sa idi hawhala chaba divor ke pekroseje ketse ke pesila sia diuliro mission booklet bu pledge ha vogata Sunday heri ke pesiside mu microbo padi copy ngu chole mogada su hapuba sala copy ke sa la parbade ho sala ni pakajegi nguli ke mogo mission ugo mission liego missionary ko je booklet nu parba mu suzidi mission pledge card po parba mu ki huburi nguli ke mogo PhD Krisar nyiri mori ki krugori PhD ha la chabadi ni mission nu contribute suje ke se ke pesila sia se pengu mu thelauli ro senior choir practice batyo chido ke huchili liro sala ke huchili liro senior choir members ko petebu potika jobo practice la basje ke se krtago suchdi ke pesisia ke penyofu jabie japu mato chikele go mo chasafo ko to petegi soseli thena petego peziho